نم نمی شب‌های به پایان او، گریه ها از دیدگانی جان او، تا غم و اندوهی امت کم شد. دوستان عزیز، روز همه شما بخیر شدی باشد. انشالله که همه شما خوب هستید، تنسیاد هستید. جمع برکه دارم در نیم شب، دمی شب برکه میکنی همه جا خیلی القصدی خشرو میتوه همی خونه ها. در روزانه اگر برکه کنی خیلی نیسته، مثال پول و همی دیوالش اکی خونه هم خیلی سال شده که سال 2011 باشه، میخواه دیوالش خیلی سازه نوی خشروی و پولش ویشتگی کنشتگی با میشه که توزه میکنیم خیلی خشروی میشه که ساعت اوی راستی قریب 12 شوده و برکه کنم سازه روزانه ده کدکم خشرو خونه میره نمیتونم اسپی نمیکنم. کلید را پولنی برکه کرده شدم، نصیب باشه قاق شوه میرون تا قاق شدنش ایجاره برکه دارم. ایجاره یک ماده یک بار دو بار برکه میکنم، کودکو بسیار میدرویم. اینجا و ادیالی کلون خانه دا جا نبود، گفتم اینجا بیارم خیلی چرکی نمیشه. همی ششتا مونده بودم روی همی کرسلا دا کشیدمونم، کودکو درومده اینجا گاهی بازی میکنم. خیلی و کردیم بزیب کردیم نصیب شو روز شو. بعد همه شو میرم چنگوشم میگیرم. اینه میخواد دوستان عزیز ایجا خونه کودکوی 2 روز پس 3 روز پس خیلی برکه میکنم با چخلای کودکی مایده با میخوام میخونم و مینویسم با هم میشه. در جای برا گفتم میشه و شو میکایلی را برو روزانه میشه درون بیرونی کودکو بچه ها میان میرن با همو میشه شو دا برو. راستی یک دو روز شد به حد کارم بسیار اسپی نمیکنم که یکون کار دیگه مکنم. همی پشه بسیار شده امسال خیلی که همی کخنی به حد پشه بسیار شکفای کخنی را همی یک روز پس 2 روز پس تازه میکنم به حد همی پشه و جزیر کرده میمونم. با کدام یک کار مکردن من نمیدونم، همی خیلی کارم بسیاره که دوستان عزیز نمیشه. اینه میخواد دوستان عزیز در اینجا با شما بالا رفته بودیم گتی کودکو. بعد همی اسبایی که در میدونم یک دمی سخاری گفتم تیم همی اسده همی قضارش میکنم فریاد میکنم نامش میگیرم نمیوید. هم خیلی بالایم که اگر دخترها که همجا کار میکرده اگه او را بینن هشون میروه. فریاد رومشه نمیوید که هم سخاری را بتوشه. بعد خودم پی آسته رفتم و هم آسه اومد. بعد کارم بسیاری بعد وقت نمیشه که منتج کنم ویدیو هست در تلفون زنگ کرده میسته با وقت شدم خیلی منتج کرده برای شما پیشنهاد میکنم دوستان عزیز. در اینجا باشه همی بعدی برکه ساعت 12 شب بود. بعدی برکه کنیم شکفا را خبر گرفتم که نوناشونم کم موندگی. بعد فکر کردم گفتم همی کارتوشکای نوکتی پیراشکی به حد با مزه خشرومیه بیای که خمیر پیراشکی گیرم ده همی شب تا سهر میرسه و همیشه خشرو میشوه. دروش کمترک میندازم گفته سهر خستم خیلی دم کرده خسته خمیر. بعد همی خیلی زولچه گرفتم خیلی کجاله پجاله اومدگی چقدر ملایمه. همیمه زولای پیراشکی رو خیلی ملایم میگیرم. دیگه باشم خیلی پیچونده استم پیوره تیار کرده مونده بودم پیورشه نمی خیلی پیچونده استم دوستان عزیز. سهر کتی هم نیسته ساعت تا بچه ها کارش نکرده میان ساعت 8 میزگره.
духтаро даруни дегум камтар меваи шида сиёҳ шуда ноя овуш гардонам авқудла буд камтар эзлид мешапам баъд айнами мешапам ҷое ки шапидам сразу ба губка тоза вай мекунам ҳама ҷоша мехай мешакам алюминий дарал доғ мезанам вақте шумоам шапидин мехай ҳама ҷоша ба губка вай куне ки ма ба симак мешум ҳозир вай мекунам мешум бо шумо дар нишон метавам телефоном дар штатив нест ки бо дег чихе мешавад аввал чихе буд ҳозир баъди шудан чихе мешавад баъдами эзлита шакидан и дег алюминий вақти шапидин сразу карда шӯед қаг истод ҳама ҷош доғ мезана ябора сиёҳ мешавад дӯстони азиз як вақте нами стаканора мегирӣ барои ягон вақт меҳмон меояд стакано кам мекуна гуфта кӯдакора бинен бозишона ёфтия дига кор надорена хоя китоб бухоне я бинависен охи ина стаканчои алнаразира ай пакето бировардяна маша қатор карда мондия чӣ бугу миёра ҳичи духтарои влоги мо ҳартарафа шид рости дар муддати 2 рӯз кам ай ҳар ҷо сиёмка кардам дариҷа боша банкача аҷика кардам хеле тезак барои зимистон мехӯрам бачаҳо ай себ мураббо кардам хеле реза карда монда будаму ҷӯшондам шамхе баъд қариби пухта тайёр шуданаш ба блендер задам хеле рангакош безебаю беҳад мазаш хушрӯ омад ширини хушрӯ омад гуфти момоҳомон ки чашми зимистон курай мехӯрӣ чизе боша хеле дӯстони азиз ҳозир банкоро ба банкои калон буд банкои калонро накардам майдача хубайда мисол як вақте мешинӣ дилет мекаша я варенира чапа мекунӣ косадаро бисёрӣ мешинӣ мехӯрӣ банкаи майда хубай дариҷа боша кайсинглам омада буданам хеле оши тупа кардем рости ягон чи андохтанӣ намонд ами хеле гӯшту пиёз фақат ами зер бондему не тамад не ҳичи кайсинглам чӣ хеле ки хостанам хеле тайёр кардам ҳарчанд ами одами зиёд синни солш рафтан мегирифта бо дилш нозук шидан мегира дӯстони азиз оши тупаи сер нахуту лӯбию хеле сер зелина кардему шиштем хӯрдем намондан ки ягон чи дига андозум фақат гӯшту пиёзу ами нахуту лӯбиам хеле зелин дигар чиё дорад тамом шав полора ҳама шашакида тоза карда будам рости ҳозир наруфтам ака ҳамашам хеле як руфта тоза мекунем хеле дӯстони азиз дариҷа боша духтаро хеле китоб оварда будам барои кӯдакон 2 сол шуда буд дар ҳамин ҷаҳат бисёри баъд оварда будан вай як коробкаша ма гирифта мусорда партофтум китобҳои нодаркори ами чанд ҷошон даридагӣ ам хеле бисёриёша партофтум ами даркориёша гирифтам навтаракоша бош ядишинос монда додем 1-2 та амҷада мондагӣ кӯдако кадомши даркоршан гирифта мехонам бо дами ҷош мемонам ами хеле тал мечинам бо ам меша гуфтам хай мон беста ами шикаф да мон беста хай бо ягон вақти дига бо уборкаш мекунам фикр мекунам ки ҳозира кӯдако китобам намехонанд не ки ман ами семоа ҷавоби ами бачамда чӣ хеле ами кӯдака то нагӯй намехона ами телефона бите то букова намега ки биё бумонам ами телефона ми як китоба гирифтагия ай рӯи ҳамун китоб ҳам мехонаву ҳам менависа беҳад китоби зурами ҳамаи чи историяи ҳайвоноту одамизод ҳамаи чи ҳастай ҳамра гуфтам ки вайнак бачам надаронша гуфтам камтарак қафоҳош ҳозиҳои шудаги амра бояд вай кунам маҳкамш кунам клепле рехта маҳкамш кунам
беҳад китоби хубай. Ман нағз мебинам китоби ҳайвонот, историяи ҳамаи ҳайвонота хондану ҳамаи фаҳмидана дӯст медорам, ки вақт нестай. Як ду рӯз шид беҳад корам бисёрай, намедонам вақт намеша. Рости и кор ман мекунам иш мемона. Як ду рӯзаки бо хонаома уборка дорам. куҷои дами либоси майда я ҷанда ҷиғела чи бо чизе пешам омадеста мусорка партофтестам ки ами хонао камтар холӣ шава. Агар як ҷо мо квартира равем ё кӯчида равем, мумкин чӣ қавай шавада ами боромон бисёр шавад, ки чанд сол дар ҷа зиндагӣ дорем. ана ёра бошад чою кофера ами дахтаро дар ҳамҷа мондагиян. Ягон вақт меҳмон бия ҳамиҷа меёрам, дар ҳамҷа чой мекунам, мехӯрам. баъд офис уфта будам, баъд комментария шид ки бесавод ва офис намеган, шарманда карди. Ман чӣ хеле ки лаҳҷаи гапзанӣ монад, ман ҳамин хел номегирам. Ман саври менигам намезанам ки офис бугум. Хайр дӯстони азиз, то влогои оянда дар паноҳи худо бошем.